Kini ke CJP ke jinglong men kelalong para bud kejat lani para bar ke BJP. Ku belai si benar pikir subscribers baru kita jus terdapat page video sekini ke channel story tu lah London. Ngimjui menu-menu ya ki hedu jongka RSS Henry hakini ki sengi ngilayoi baki layami madan hatu kasnem ke jakari dan kanar snem ke BJP ke batnya ke bor senca imat ki krem kilas dang ban sngem ladangin perkat janai bahaya ke jinglong jingman jongka sensya kadar hapor India habdeng ke kongres bat ke BJP kalong srim tikum ki kun Israel bat usim Nebuchadnezzar ublay ula pa usim Nebuchadnezzar ban pensitom yaki kun Israel nyo posnem klemar tatin de ublay ula pa yak BJP bala syong eden tan mangi bat kum ke jingsneng yak Congress Party namar klem artatin hadin kani ka Kongres kan sawan biang agabor lada kadai hadin katnu snemru ublay uye je ka Kongres kum tau la ailat hadu nri fusnem bahkan sensar ya ke India ka sorkar BJP dangkat arsnem la sedang sengem ha ka jingkerdem jogi samla hajantar mantar bat orpat kikut beskem imat kaniru kadai kidak kishin joka jingstang ya ka jing penkut ya ka sorkar BJP ka sorkar BJP ka baladon ya ka absolute majority hapo parlimen ya ka ingin kuslai ladangin sim ya ka nugunugurai bat kai ka jinge ladangi ngimon banle penkela ya ki an ka bangimon la planru wat ya ka constitution ublay snautenat ya kani belut mi kawai ka post hapo Instagram baai kerteng CJP tang hapo kandiat sengi ka jing viral jong ketika post kabalaki win ke India bat ke partai berokoi ki channel kubor jong ke India ki basyu ya sya sorkar bet kimtre ban penmi kubor wat hadin baka CJP kalau protes sepuak jantar mantar jar sngapkin news channel por India lain no tanggawi ke news channel ke barit bat ke batemai kabala lej ban interview yaki kena pulih hajantar mantar menkesgi ka sorkar India ketika por ke Kenya saya ke kena rit ay bakin syatkan hadu bandayap lakngut ki kena pulih ki lapen krek bentur badrat ya ke parlimen badai hak ketika por ke sorkar BJP kala rakti bat priang ban parisaino yo union education minister ka jeng pendem number way kadkum ke report nau Hindustan Time maka arpu pratrik jung Julai arpo teli ki FIR la file persya ya ki kena pulih halor ka jing yaki hajantar mantar ka CJP kala dawa badai ban wengno shisndon yekte ke FIR klembo kendon rep badlada ka sorkar ka kentaj ban priang yek jing dawa sai sisin bad ka bakamhe ka protes ngin sedang badai haka lai potrik Julai lawengno yaki khatlai teli ki FIR jing pendem nembarar ka CJP kadang apsa yaki nyo teli lada bakla omlong ban penslem tanru bomba palat ya sauspa sanpungut ki kena pulih law Hanalsar University of Law Hyderabad kila persajur halor ka jingkot kumu chief guest yau chief justice jongkari India usuriakan haka university arajar arpunriu convocation kajing persya jong ki kena pulih ya suryakan kadai halor kajing kentho jong u ya ki kena pulih kum kinyang kalau lani cockroach kat hadu balami sendon dakaseng CJP halor kajing persya jong ki kena pulih ya chief justice banlong kum chief guest ka BCI lani ka Bar Council of India Kalau hukum ya ki State Bar Council bakim day ban tongkam
lani aikam yaki kena puli jong Nalsar University of Law. Dagabatanges dan puk pum tui ki ke CGP ban persya ketika ordar. Krup dempan maaf ucaman jong ke BCI. Bad mardor ka ordar la penduk pendamno. Kanil adai kajing pendam nomor kapara kating yuhmen. Kajing yaki mentajarkan ru kalong kepala jurhadu kata-kata. Nrius pangut palat la FIR persya yaki kena puli daki polis. Ki pulit kila penenkam daka bom katit kesok rengkat ki tirgas. Bad ki fire brigade persya yaki protesters. Kajing bom songsuk songsnganya po karuin dia. Kalanang kiu. Bad kajing pej madong jika sorkar BJP. Kalanang roy. Ka CGP kelas dang ban keruat. Yaki kamle don bor barok hapokari. Sedang takli sa ka sorkar pedeng. Delhi. Parlok la repisang ko asyu ban yaw sa comments. Next. La repistunat di ka channel jong sa itu lebih parlok jong pi la repim stunat sa itu yang story tala London.